Abusiafo yedamose yachiamu nyina yamakwaba aha eye Kumasi zoo zoo kese pa ewo santimemu a ewo Kumasi abonten so aha ene yedurei Opimso radio Opimso TV yenya ntie se jata oba kese ba ko ewo Kumasi zoo wawo entiene miniminua akua abrafi koto yabe Kumasi zoo a ye ba besua jata ho asem na ya hwese de jata yesima na duane se de yesi fidi jata no mu omaduane die na ye bo jata ho nkomo abo jata se na ni suban sitie wodi mfie dodo sei ansa na wawu jata no ya wo na ketekete a wonum nofo ana worenam ebrebe ena jata no nani etumi bie na se wiemu nsakira yenso ba enya sunsanso bi ewo jata no so ana etiminimi nuaba abrafi koto ena yaba ha Dr. Zieka eye manager Kumasi Zoological Gardens ha yenene bebon komo Dr. Zieka wadaruma Opimso TV Opimso radio suni akwaba thank you wadaruma ene ye beka jata ho asem jata ewo Kumasi zoo omododo eyesei Damasi say mo aba ansana mbe ka kiro omududu ayewo no miankasa amigina ha me jata say oho ami free no me chrome traditional no aboa tare me tribe no me totem no jata so miankasa me jata so mini omu na enam na Kumasi zoo sesia de ye jata bako 11 Let's say 9 adults and a sub-adult one. And sana 3 weeks ago, Mammy, our ha, my friend of Mammy, Jata Mammy, no, my friend of Mammy, or no, a son 3. I can also say there were 11 Kumasi. Wow. Enti Jata do Kumasi zoo omo 11 no. E ma say na mema so say. So say no e ma no ye 5 and 6 mema. Okay, yeah. Abrafi so bebu sabi Abrafi. Dog, we dey there so mo yekunya abaha say ni no mo chichen ko the town. See you see ajate wa hai. Omo mami e o wa hai no. Ma na munya be ma de kan ho no mo ni omo eda no mutumi ewo ana say mo ko fo bi fra abonte ba be kan ho na omo ni omo the year 2020 and a forestry commission when say zoo no eda Forestry Commission, I say, Wildlife Division of Forestry Commission. And I'm going to say, no domestic tourism, no, peja. So, I'm going to be so that Kumasi Zoo, be so be pejana tourists, be beba. And I yako kra, yako to, Jatanu be free, South Africa, edi buy. Yato Bema, any oba from different places, omu buy and chebia. So, wo zoo, and now wo mwa, say, omu wa, e chese o show mu ye pa. So, omu bedru hanu. Sana ye hwe omuye no and I start to say omu so from 2 no and I say I be do 11 just say ya there but where I ye no ye nipa bi wo ha omu boaye number 1 ambese menda mo asepa ye mayanka fo omu amuwo mayanka butchers and a cattle owners omu kra cattle free different places to come and sell in mayanka yeah omu donate in mo my wo hwe feeding 11 lions and easy cross so omo boy pa so amunda wasemaye Dr. Zieka nti bread do say ana empredo do say na jatai momo omo aduane bi okay na watchi bi ana bosumi bi amomo omo say da bi ana mode ma omo ana say empredo do say na mode ma omo okay and the normal things are standard operation procedures no aka say you feed omo every 2 days but Kumasi zoo had ye no say you feed omo de bia every day. Every day, yeah, because the person feel comfortable, feel fine, so that you know, enko say dream about other things. So they be need so that couldn't talk. Person break cage, though the cage is secure anyway. So you feed they be enti say they move feed you no. Nam no amunya wodi kaka say munya bi free mayanka omo ye anantwie nso mamu bi. Ana mo nso mo wo bia moye mwa na mo di feed omo na na David ni bia aye mwa ye de ne omo donate ma ye ne ye to no na ye di feed omo enti abo ben nam pa na motade ma jata omo ye chi omo we nantwe apontwe ene edwan
nantwie apɔnkye odwan once a while you were rabbita the man mo now mo they are practicing now mo they exercise ka enanko edanko wow enti enam no amode ma wo mo no se wo we a beye dodo se bi se jata mako 11 yes ena enye jata nketo kora yes wo mo mazu ha de wote na kire baka se jata nketo but jata kese pa ye hwe wo mo ewo baabia no bi na ehu wo mo ewo ha enti enam dodo se na mode ma wo mo se ba se bia wo kum na ntwie kese pa na ntwie dodo se na ade be ma jata 11 ye be so oh na ntwie kese pa bako me de bako be ma mo na one day at a go yes actually say 9 no adult ones so 3 where omo wo mu na say ano omo nyini ka ho a actually say yam fabi nsan so but normally mama can be so that omo sua de school for no omo sua normally no in a captive breeding of lions they say ha no omo wo captivity so utimi ma omo 5 to 10 kilos of enam in a day. But normally no nantwe ohu a omo wo wild no a omo kuma bo a omo timi wi about 50 kilos at a go. Because omo die no a omo betima call for about a week without eating again. So what you say. So anything na your mom nantwe back a 9 no omo clear no at once. Enti wo be case so say Kumasi Zoological Gardens, Kumasi Zoo. Jata mako edu bako 11 lions na ewa ha no da bia wo mo wi na ntwie kese pa bako sa na yesan ma mo aponchi na adwan so ka ho okay yes ene se de bia ye bronya dama awiam ayi ya normal o ye na ye de omo ba ye se ye hwe omo se ne hu jata yi wo he do omo sa omo de omo nyina agu ba di fa kwa na se e ma ne mema no ma chichi omo mu ana se mo ye ne se wo ha do me per question we pa number 1 udi omu live as a pride in the natural settings omu live as a group your friend of pride na aha no eye zoo omu wo cages mu so we ewo ha no sam ye wo no wa do 2 years ekọ se ono so wa ye bema opese on take over to control that jatani na ewo ha na ni papa so wo ho boy so wo ho ni papa no so a person only name papa omunku so that obeyi ni papa from now we are taking control over the place and because we don't want that to happen you are separate your more so some will have boys who all different places but in mano they are almost living together as a distance but other disadvantage to aye wo ha no say so omo na on show mu yi a on take it ama be ma kese no obekum mema kitwa na omo nyino because on person obenyini na wabe take over ni territory so de bia ye manage sa ye yi omuko ha ye yi omuko na ye hwe so that intokwa emba na ye enti jata ye wa hai se eba se bia weather e change ana se wiemu nsachaye sesa enye nsunsanso bi wo mo so ana every say ye nipa obu a wo se ensu oto bebrebe ana me homete wo mo ya asthmatic patients no mo asthma ba obu a wo se epesi a mfuturo ba na kata achime enti jata na wo mo so ha wo mo enjoy yi no se wiemu nsachaye sesa enye nsunsanso bi wo mo so ana yes so jata wo mo wo Kumasi Zoo no o mo ni ajipa emfa say nso started to oba ha wani be jipa obo se o mo dina nso mo o mo dware ombedware kama na mo asan ko inside unse hasu debia me frɛ Kumasi Zoo the forest the garden within the garden city unse high forest so unse ndua weather no ye very very friendly so when the weather is also warmer omo pia na mo under the trees ni way na mo so ma cool fine so when all the weathers are here wo Ghana and in Ashanti no boa mo ye fine ma mo pa any problem with that. Wow. Enti jata no se ekwan ben na ofa so a wutumi cross wo mu oba ne be ma no na uhu ne se e bia oba no adu ni heat ai wo se me de be ma no cross kwan ben okay so sana mi di kan kai no ye di mienu ne ba ye oba ne be ma omo de bia omo work together so se oba no ba heater be ma no nim na afro no but other ones no you separate omo because ye mpese boy oye bema kese wo ha no onko fro ne ba ana ne sister so enu dey ye control pa yempe ye English friend inbreeding yempe sa dey because it me fa yare anyway ba
So oba no wo ne kunu ho all the time. Mo pese o mo be di mojafra. Di mojafra. Sa. The doctor wada room yen ko ne hwe emma no se de wawo mo fefe no. Now last question, ye ko nyina mi busa wo. Se oba no nyinsan a edi dodo say abosome dodo say amfie dodo say ansa na wawo. Okay, oba no nyinsan it take 3.5 months. Wow. 3.5 months. I 110 to 120 days. Na wawo. Wow. Yes. Wow. Now omu to me wo every 2 years. Every 2 years. Every 2 years. Yeah, omu to me wo every 2 years. Every 2 years now wawo back. Enti wawo dodo kra ye say na wanwo dodo kra so ye say. Mostly no omu wo 4. 4. Omu wo 4. But nanse na owo nanse no owo 3. Mostly Kumasi Zoo there na since I dey omu buy no dey be omu wo 3. It's only once or 4, but mostly. Enti eba ne sa emma ne mema na de hin na ya na dosun e wa wo nim. Se aya hu se wo Kumasi Zoo ha ne omu wo no so not only the lions. Emu abebra omu wo Kumasi Zoo e se yen ye hwehwemu. Emu abebra omu wo Kumasi Zoo omu ko wo na omu wo bema. E pese a school for any researchers. Omu be ye research bi yen hwe adentina emu a omu wo zoo no omu wo a do no ye bema because that's why yen wanwa pa e pese yen ye sa hwehwemu no na yetimi de akre ewiase for aden na ebasa. Okay. Talk with the mayor obey the mamu bisa sa question say oba no jataba no fafu a hwehwem ni te say e no wuwie so ase na musi hye no e na afa so no unim say oba so de e na bebe doctors kasa oba wuwie anka ma oba no exclusive jata no mo wo sa na e ho na no mo maduane asa na say oba no e breastfeed o mo kakra nsa na o modi. Okay. So me doctor wo ha na me san ye manager ba me wo doctor ba ko so be esan wo ha a oyezu vet. So yam fan say ojata no fa nyinsan a yehu na ya start say yehu say onyini ya ya man supplements say oba alcohol hospital obo man vitamin supplement ni calcium ni sa ne no ye ma omo owu wie so a ye increasing aduane a odi no because man omo num no fo pa so so one increasing aduane a obehu say na wa fon kakra so ye increase aduane no ye fa say anka first ye man 10 kilos a ye increasing to 20 kilos so that obedidi kama na onya ahonde na otimi ahwe ne man no ye man na moji o ma wo haya yes haya say e bin seed aba say e ba no say owo problem say obewo a what is say Kumasi Zoo wa mrebi na adribi na onya problem na eyeye no cesarean section so yeah so e bi see yes building wa wo ha no ye clinic no so say BBC a ye de no be call ho na ya ye no operation na so eno the problem bia ni ho. Okay ne abusuafo moda Roma say dem wo hwe Opimso TV sesia no ye ko ne yakohwe jata ne ma no jata owo Kumasi Zoo awo miensa sesia ye kasai ye ba behwe jata ne ma no the first time enne ye be so jata ne makuya besom. Wow. Jata no wow. So what Jata no bani. Doctor, make me the sense on him. Afia be so no. Wow. Na on to me kade. Where bema. Fantastic. Enti Kumasi Zoo jata wa wo no ne baba ma. Eni abrepa. Enti doctor, when wanya how many months and how many days and how many weeks? We wanya 3 weeks. 3 weeks. 2 days. Okay, so normally omu ninu afra. So a beer within 2 to 3 weeks. Okay. 3 weeks. Omenum nufo no sa eko do say omu do 3 months old. 3 months old. Na almost start say omeri akuya so microphone mu ma me na me so jata. Isaac go say o person so. Mama nchira say na obeso no because who say omu ma ko farm a ya oso no hu say. O ma me no de na no phone mu say. Oso no mu say. Ti say so that omu feel comfortable. Ba me pese obeye we so entina me man say. Me so ni say. Enu ya untimi o de fa no de agro. Ya omu wa mutu omu dia
na say muja wa musa yes ye to mutu omudi nti we obi a odi we yen share that yen ntu aya no ma makonya na mato ba ko yo ma Abia na unso wa ti jata ne ba no na Dr. Zeka e amama somu no doctor ya wusa emo no mu ye different we ye white one chi mu ya se friend jata free o jata o free jata eno no ye hu brown ones bi so e mu abu so black e wona chi be ma fa ne bra na tiefo a o mo share opim so hope I bet my ko ye kwanti ye ura jata bu onim Kumasi zoo it's gonna leave it. You can leave it. And you remove yes. Hey, wow, what's a jata bo mi ma say? Edi jata na ma. So, then I okay no. When a sports way, so onyini we are. Sa sports we nyina abeko. Ebeko ni nyina abeko. Now white one no, you white one no way because why you told jata we free South Africa no. Was some rare gene. Okay. Timi nya white lions wo. Wow. Anything na ebipie wo ha no. Okay. Yes. Okay. Yeah. But doctor say wo hwe we no a, wutumu say we ne color no, white kakra ewom. Eno enhye da nya dark. Bebre ti say we. Eye di entra. And sa rare gene ewo mo hu no. Enu nti aba omu nyini a ebesesa akoye brown. Okay. It we must start feed you omo ana. We no me. Yes. We no say omu starting feed because say na make an know. Omo di 3 weeks 2 days. So omu di 3 months we are and sana omo start say omu we nam. Okay. Ele said omo ma me no na breastfeed omo ana say mo ana mo ma omo supplements bia na. Say ade omo ma me na breastfeed omo. Okay. Say na make no wa hu na ma ye de ama ne ma me no. So e ma say o breastfeed omo ye pa. Yes. Omo ma me no na say na omo omo ho keka ni city e ko no say emo ano wo sa na wo ko ne ba ho a e ya na bebre ni pese omo to se mo so ana so omo exactly. So exactly. So yes, safety is very very important. So moi was omo protect omo basa na wo kan ye no. So yeah, you separate omo ko baby fufro, dan fufro. Na ya timi akwohwe ne ma no na ya timi examine omo say omo ho ye omo na ya hwe omo weight. Say yes ye ma omo di wem. Yes ye ma omo di wem because omo wo say no say na omo wi nam no every 2 weeks bia ye ma omo sunsundro ye ji toilet no bi na ye dey collapse na ya hwe but as part of our standard operation procedures no ye ma omo sunsundro every 2 weeks bia till they grow up and ye ma omo mpe no say obetizi omo obetizi omo ye fan say obe dada omo so ba na o ye to say o ye gymnastics bia na bibisa na wa dada omo eno de e ma omo ye excited. So omu pesa no mu na ya wo for so ba ha ya no ma ho keka te sen sa ya ma for be show me ya no ma ho keka te sen enu the problem bia ni ho for schools bet me ba maybe 200 300 na mo be surround enu they are used to it and share any problem ma mo ye hu no sa so a ye ma omo aduane kakra so da omo concentration no e be ko aduane no ho no so ye manage situation no say sa omo nya excited with say nipa bebra baha ana yes. Doctor wada Roma said the man for share opimiso TV cc ebi mu share ya brochire ebi mu share ya Ghana ha school for share say obi ba Kumasi zoo say obe share lions ya jata ya emfaso ben u benya free so very good emfaso obenya number 1 de bia me kan no simple say see ano because of sana say forest no sana nipa ya kumbebre ya bo mutu bebre uko enwenwu a unhu lions biom okay omo see ne wo ho no uko hwe uko ye hwehwemu a ne aka no eswakra so omo po musuro se omo bepie nipa behu omo so what you say so for so back on say this is the only place obehu lions you doctor the only place okay number 1 yes number 2 lions no yenim say ye nyina ya kosko ayesha omo play a very important role omo wo forest no and omo wo wild no say omo kunkum emo abisu omo kunkum say emo no so omo reduce say emo no population because enya say emo no be doso ayemfa no wansane say omo doso wo we no so say omo so omo be wi enwura no sa na omo be fa the omo exa so nyankopon abo wi aso no say
aboa bia won importance or we na di we so na di we no so na di we na mo aboa asase na aye balance. Yes abusafo Madaroma a mo shop mi so TV me ni mi aba oba pa akua abrafikoto ene ya ba Kumasi Zoo ba bia ye ba ye ba bia jata aboa jata broni beka se lions wo mo wo no ena ye wo sesi ayehwe ye ne Dr. Mayil Zieka wo ye Kumasi Zoological Gardens manager ena echi aye bonko sesi ya ye ka se wo me ye hu se wo jata maako 11 ena wo Kumasi Zoological Gardens oba na wo foforo me nsa aba abeka ho ya ba beduru ba bia jata bema no dapa jata bema kese on ye si jata bruwa woda aboy da ha kese pa ohwe ne nyanya mu anyagro ne komu nwi bebre na sade na ye feed ne na mo hwe no woda ha odidi enti Dr. Zieka woda ruma bema we ye friend say your friend boy because ya dinu ya titino na ye wo lion bi wo Accra Zoo na your friend boy na ni behavior to say we pe. So because of that way by you born din boy. And this will be bad no person adopt sa boy. No odin di to so e bia maba you say we dey kwame ewanim for ana okukudro for ana say jata wo de oba no mum na kedi di beto so. Abrafi o bia jata abrafi no odin di to so na wa adopt na mo beti ase sa. Say edinu just maybe near omo awo omo se ano. Na ye ni Forest Commission penyin for e betena se akasa but adoption no there you encourage say nkrofo be adopt yemfa no say open FM radio ma be adopt jata bonu nyina na mbe boaboa na ye painting na ye CC ha kama na ya tro say this cage has been adopted by Open Soul Radio enyesa na muso advert bia mo pese mo ye wo ho no na mo aye wo ho na de bia ha no ye kama visitors ba omo say station bi wo ho aye from Open Soul Radio. Dr. Zieka, mame na wase pa ye nwie die but ye dase. Nyankopon hira wo se wotu anamo ma Kumasi Zoo atumi akọ nanim. Se wo beti Kumasi Zoo a wonim se de empan ko a na wa ha. Na so na me nua ba brafi ba ye ne hu se ye wo data pa maako duba ko na wanti ye dase se wutu sa na mo no. Ye bra Jata boy wonya mfie sen. Jata boy nya 5 years. 5 years. 5 years. Yes. Kakaka sa no. Yes, 5 years. Yes. Wow. Na so 5 years. 5 years. Yes. And na ne man so de wanyini no e wo say. Na only 2 years 3 months. Okay, na last one na say am wo mo. Wow. Eti jata bema we ne say na ne suban esitie. Wo de ne toto jata ahodo ho a. Yes. So we know in particular no. Ne suban ye kama pa because ono wa betena nipa mu. Ya krokro no we po first no ye training no say ono nipa betima nante to say kraman by so you tame yeah now you tame but your oba ha no ye mpese ye be manage no as a tamed animal because ye mpe accident bia so ye treat no as a wild animal but ono so ni suban ye very very cool or buni papa or respecting nipa or ma obi an space. The only problem with no say ne ba wanyini sam what did 2 years 3 months ne babema no na mo friend Sam no yes okay. Or per se Sam per se on you free her so that Sam be control the territory no hey wow and no ye omo problem it omo challenge omo so omo timi obetimi agina ha na wa hwe ne ba no sa na ne ba no so ahwe ne sa onya kwan ya on person omo ku exactly wow. So that baako no the yiwe na ono so a control territory no wow yes hwe ho pa wow money adwuma obekua the question ni beba na so mamusa se ba se jatai oyare a wo ye wild animal aboa ni huhu a enam na wodi na uye nipa kwan be na obefa so obetumi atiti jata oyare okay me da wasipa sana me di kan no ye 2 doctors a ye wo ha no specialization so say veterinary doctors that specialize say be hwe emwa we from onini jata bibia o be yare wa ha no yetimi hwe no so we say yemfa no say ene wa pra ana o yare a ye no say ye we drobi ayede begu etuomu na ya bono ye bono a na wada oda na ye kwa akohwe no na edro na ye de bono say we the doctor who hwe zoo mu ana hwe mu amu wo enwrem no say obenim say na ye estimate weight okay. So we hwe boy say say obetima estimate say boy no
or 190 kilos and 200 kilos. So that a drone who call the amano dano, ubanyano pepe because I do know according to the weight of the animal. So who underestimate weight now? Odi bono. Or yet to say all dano. And on diet. Who call inside now we're done in them. That's what I say. Yeah. So I say you have to be smart about those things. So we estimating the weight here, we name the behavior. So that would drone bono. Be sure what da or that completer and son of wetimako ako treatino. So they be sure musa. Jata omo lifespan de no saying. So omo your friend say bush moi. Okay. Omo live shorter. Omo live shorter than ne omo in captivity no. In captivity no omo live up to 18-20 years. Ewo ha. Because your mom veterinary care, the possibility say maybe Abuabi bebe have attacking no to say hyena and buffalo no any horse just say yare omo yare so a ye hwe omo so omo living well or happy yo I was for Kumasi Zoological Gardens Kumasi Zoo and as I say ye way Opimso radio Opimso TV and ye dru ha no ye be hwe said ye ni kan hwe said ye jata esu ne de ban tie Dr. Zieka ma ye hu jata dodo a ewa ha afi se jata ne yare a ekwan a ofaso a ofi ohwe wo mu sa wo mu yade mu ho to wo mu ye ba ye no ye ma mu hu kwan a ye faso a omu fidi jata no enam wo mu de ba ye se de emo no ba ye beje ye eno akiri jata ba tan maame na awawo no se de omu sititi no se de wo ma ne ba no fo se ba se bi kura na no fo no kura na wo fom kakra ekwan a Kumasi Zoological Gardens be faso ama emo no ne ma na duane a wo nso ebenya ahoden ni nyina mahu ebia ebre so a ye wo abo na nanite ni nyina mahu me so jata de bi epeja no ma muhu enti ye da so e wa ha emo no feeding no eya me ntam pese meka because sometimes how come feeding na obi mu ogu social media say yentimi feedi emo no wo ha ba enye no yentimi feedi emo no pa but this ukọ we are see baby zoos private organizations ni people omo zoos to move on so time one eba kama but me the kan say adoption say obeba be adopt cage bi say also be boa who the kind who intronomity here the biggest zoo in Ashanti it's the biggest zoo in Ghana. Wow. And who share nipa omo baha no omo doso omo free baby abaha the whole country people come here university so secondary school so normal tourists omo baha so this is a very important facility ye nyina say ye mboa omo amu free Kumasi Ghana for nyina obia one of multimedia mind say I person children's playground because so that old do nkora baha apart from say omo about animals no omo kora omo Nigeria na omo nya baby kakra omo di agro to say Ratri Park ni we no see saw ni sa niam no e say you know come very beautiful because from forestry commission ye juma ye enche bia emo abeba say ye enim hono yes ni baby a enche bia ye snack bar ho so that oba ha o pese o tena baby didi bibi ananum bibi awe so omo pese omo mboa mo mbra ye paint ni sa niam na ya paint ha na see ha kakra so okay dog send si ba ya jata papa ate no ho a ne ba so ate no ho a ma no so ate o mo ya na mmebi wo ho a mu ja mo mu na hia no mu no mu didi agro kaka no mo sa ate o mu ntama na se o mu nya te o mu se ne no ano no mu hu bi obi a wo ne ba bi na agro yes se family reunion obi am family reunion bampa so who say a man no o mu nyana mo wo this side so once a while or you would this I ma omo ko omo hanum na mo di agro sa maybe some honum na go di agro 2 days and 3 days na ya sama mo na emema no so eba ha na nkora nkiti no say baby before no so omo papa no ono so timidi omo in the presence of omo mame so that omo mame be protect omo ba omo nyini ko dru baby a them for our yentimi mpinisa because obekun omo some say owo yi onu de on ba ni papa because e be ya if you say the dia wontimi ba ni papa nchen bi so no almost started from 2 years no say omo enyunu ba satam no omo ye sexually matured say omo so metima for we no very good so satam no na onu so oppressor
obe taking control over territory no. So from that time now I started say some people no started in them. Then or the 1 year 4 months and I started say oni ni papa be queen papa. So you huntem and I Doctor, obi wo mo bi opese ode bu Kumasi Zoo. Wonye ne den onfa hen mo wo number bi a mo de betu dwa ana bibi etesa obetumi de abo Kumasi Zoo ana. So first of all, wo mo bi a ode be bu Kumasi Zoo a wo Kumasi ha ya wo ha. Wo ba Kumasi Zoo management no. Me am here manager and me assistant managers yo ha. Na wo bibi a obetumi afa forestry commission. The head office wa Accra, Jimpa Kwano. So with me for because as I make the kind Kumasi Zoo is under Wildlife Division of the Forestry Commission. And now the forestry office also Eduma is for Kumasi Zoo and also the Sambeka. Okay. Yes. Sometimes I am money na cash. To say come say away. On tell whom what I say. A more crossing na ya no bom tell who ahodo to so who cross no who aboa bia obetimi de odene ba mo beje no. So apart from adwuma ye work Kumasi Zoo, apart from say ye hwe emwa wo ha a ye ko school a ma education no. Adwuma ba ko a ye no say ye obi a ye from stray animals. Em fan say insu start say to turn o ye course no be start aba because flooding na hu say wo akọ obi ni fie ana denchem akọ obi ni fie ana obi ni office omo frɛ yeso ye kɔ a na ye kɔ capture omo ye capture omo a ye mfa mbazu or sometimes say wa pra ye di bazu na ya treat no ye treat no wi a ye evaluation ye hu say obetimi survive wo wild a na ya kɔ release ono. Okay, na ya kɔ release. So ebi mo ha maybe wakɔ ne fuom a odo hu say aboa bi ni mama adwane agya no ana bibisa omo de ba na ye encourage say omo mfambra omo de ba ye hwe omo ye kodu bebe na ye evaluation aboa we obetima tena we nwura mu otimi a na de na akọ so ontimi a ya na agya no ha na ye hwe say zoo fufuro wo ha omo wo space omo etimi afa no na ye de no akọ yes nkratasem o fa aboa ba ene a yabe ma certificate bi say what donate mo ama aban say what you say so that so do begum say o be proud say wa boa aban so sa krata no po the bazua ontua entrance fee so you was a no so I dey encourage nipa ba yan kan say uko enwema wa ko hu say aboa bi ko no baby na wa ko che David enye no na ye ka. Doctor we wie kra na yada wase amanfo wo mo pet wo mo no mo pet neti obu a ne pet ye kraman obu a ne pet ye okra obu a ne pet ye bisa say bia wo bazu adre obetumi de ne pet na de nachi abazu ana David it's not acceptable because treatment a odima or pet no e wo fie ana o hon ye nim say what you say so ye wo hwehwe bi wo ha aboa foforo ba ha ye do no quarantine na hwe no so oni yare bia ode be ma omo amwo ha da no go go through sa quarantine period no we are say treatment bi wa na ya ma no ansa na obeba be join meaning so say u bazu na ufa o kama ana David because David accepted eba ha David adripo ye hu a we confiscated because nipa bebre nim say nipa bebre wa adre ewo mu fia eye omu pet omu ni 2 minutes they should keep it because ansana obe keep a wild animals as a pet no say obe ba ha and obe call wildlife office bi akoji pet license so what you say ba bi nim say nipa bebre wo ha omu ni pet license ba omu keep it another time you be can sa same way na ya chire mu the disadvantages of keeping wild animals as a pet. Okay. So for Madaru Mebru ha na ene yedi mu besie ye ba Kumasi Zoological Gardens Kumasi Zoo e wo Kumasi Crofin finipa ene kejetia ene cultural center ene ben ene esan social race course nso entemo pe ene ben Kumasi jeans so aha ne ba ye ne be kasai e de fa aboa jata ho ye hu niema pii wo jatamu eye ye fe ye akono sa won so beba ha Kumasi Zoo na wo de wani abehwe bi
ebrepam ye besai aba na ye beka aboa foforo ho asem